Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin, papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket naggapoy ti pagayam tayo, ang nagpailinged itinagan a Marvin, manipod abra. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, sigod anasingpet ni bakat ko, ngem siyak matlaang tinamagbaliw iti kinasingpet na. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Marvin, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nabartek ka manen? Awan lakit aldaw amang langan kan nga aginom? Anyat bibiyang mo nga kit kwartak matininom ko. Nagalas ka ti kasta pa nagrasrason mon? Awan ayat ni sabali anapat patag a pangingastusam iti kwartam no saan nga ara? Awan mo't anak ta paggastusak, taagparigat kamat ng agsikog. Kan? Kastalat pangarudan? No kayan mo ngay sardang ko ti aginom. Ikanak iti anak. Anya nga ro ti maaramidak ngay no sa anak mat nga agsikog. Di na nga ro bibiyangan. No niya man ti ramidag. Di nakbiyangan iti panagininom ko. Kasano no makaala ka iti sakit mo? Apay nila kay kardingay. Manginom mo't da dyan. Ngamsan mo't ngagsaksakit. Agpiloso po ka pilang amin. Sana kinapiloso po na dyan. Bakit? Kinagpaiso. Amaom anak, gapo iti day tangar aramidam. Mais-stress ni Layla. Karkaro asaan nga agsikaw. Talaga kit niya sana makaanak Agipulpulong kanyak ti asawam. Kasanukit binigat kamot ngamin nga aginawm. Anya nga rod karamida kiti biyag ko ngayon anang. Maburingak no sa anak nga ginom. Ibagayo kon Layla, ta ipaayan nak iti anak. Langgaw, apay asyak nga iti pangibagam iti dayta. Adamat lang ken kadayta. Saya atem nga men ti aramid mau tapno maadaan kayo iti anak. Anya ay ti madingar aramidag. Saan ko matabis-bisinan ni Layla? Ore bartekak, ngam jakmat ipalubos nga agbisin kami. Kang runaan saan ko akab-kabilan? Isardeng mau ti panaginom mau, tabaring agsikog ni Layla. Amuyo mat nanang. Sa anak nga inom, hindi nagkasar kami kanila Layla. Ngam 5 atawan tinapalabas. Saan mo't laging ngagsikog? So nasumok ko, tiya ginom. Kahit naawat mau na saan kayo amadaan iti anak. Saan ba? Mangnamnama akpay laang mo ta. Isardeng mo nga rudan ati panagininom mau. Alumat dito ti manginom nga daputot na. Wen angam kanayon nga rod ama is-stress ni Layla. Adukit dito amo na niya babaya. Stress dito nga. Kalukwan na ito. Arte. Kalakman iti harak, Mirasol. Ay na Marvin, nakisao kanyak ni Layla asaan ka alakwan iti arak. Ang mga nusyak ti dakas no lakwan ka. Anya? Apay agbutang ka iti asawak. Anya bibiyang na ngayon no lakwan na. Kat agnignegosyo ka nga rod. Nakisao nga rod. Iso ang mabainak mat Ikan nakide. Mapanak mat lang gumatang iti sabali nga store no saan nakalakwan. Sikan ti maawanan. Ay, saan mo nga rod nga ibagbaga iti asawam? Asyak ti paggatgatangam iti arak Uwin ka di. Anya ko matipagbutngam ka ni Layla. Sika ti maawanan no sursurutam ti ibagbaganakin ka. O sarang matapanunot mo Aginom ta pare, adda awit ko nga arak. Adda mapulutan dita. Ay na, adda ka manan pare. Amom ka di, nagpakpakaasin ni bagat mo kanyak. Asaan ka nga isungsong aginom? Apay, asino ka data ti mangisungsong? Saan ka di asyak? Wan. Tasikakat nga rod ti kanayon ang mga awis kanyak nga ginom. Dayta ko ti imbagam ka ni bagat ko. Jakmat na panunot nga imbaga dayta pare. Nagunaklatan ta kaslapimpiman ni bagat mo ang makisasao. Inton maminsan nakasauna ka, ibaga masak ti mga awis kan ka.
Ket mabain ka amang paay kanyak. Dayta ti bagam. Di ka mamatpati iti bagbaga ni bakit ko. Kasimot ngamin, pare. Apay kumangay, amasyan ka kanibakit ko. Saan ko matakam-kabilan? Saan ko matabis-bisinan? Anya ko matiga po na amasyan ka ngay. Alakit din. Mapantan dita papagyo, ta ginom takit di. Nawan mapulutan dita balayaw. Mapan ka gumatang iti pulutan ta. Ay na, Marvin, aya. Uray anya ter aramidak. Mabartek kalatamit nga agaawid. Abay, ti ko nam effective. Ti pan nakisaom ko ni Mirasol. At di na ko lakwan iti arak. Uray di naklakwan. At dapay sa baling store paggatangak. Kanapay ti ko nam mapagkedanak ni Tiryaw. No awisak iti inom. Awan kat babayin mo Ta-kontrolem na iti tao, iti aglawlaw ko. Pwede ka mabain, iti dahi tang araramay dama. Anya, tasyak pa iti pangibagaam iti kastan. Abay, anya ti mading araramay da kaya. Di ka mo't kabkabilin no mamparte ka. Kastagayam ti kapanunutan. Ala, makaamu ka nga rudan iti biyag mo. Apay anala daw ka si Mang Pwen. Sa dito tinagapwam. Si Muro takin ni Aya. Napanak nakitudok iti tabako. Apay awan kwarta mo na ya. Kaano lang matganikan ka? Kayat ko ti maadaan iti bukod ko akwarta. Kasta? Ala, adakan ka reta. Maburburing ka siguro dito balay. Isa kayat mo ti agtrabaho. Sige, tagluto akpay iti kananta. Mabisinak. Anang, anda dito balayon ni Layla. Awan ba't? Apay, awan ija balayaw. Awan nga ron, tanasang patak. Alas 7 ni tirabi. Amang ano nag-overtime ba't iti trabaho na. Saan ka day ako na mga trabahaw? Unang peso niya. Mapanak man iti balay da aya. Kita, nada iti balay da. Apay ka di manong Marvin? Sa dino tayo ni manang mo Layla. Nagawid kami mo to ni di alas 5 manong. Apay awan pa ija balayo? Awan pa nga ron. Ala, sa dino nga tan nga tinapanan na? Ala, pasensya ka iti disturbo ading ko Sa pulik latan ni manang mo Layla. Sapay na bartek ka manong. Kabalak ti bagi ka ading ko. Hindi nagpakadanagan. Agan anad ka nga ron iti dalan mo manong. Ang nasaysaya at siguro no agawid ka pa nga umuna ija balayo. Tama nga no adan ija ni manang Layla. Sige. Kasta teramida ka din ko. Ang noawan pa ni Layla iji balay. Diyak agsardang ang mga sapul kan kuwana. Tanda ka magayam. Sa dino tinagap-gap pumaya. Kuna ni Aya. Nga alas 5 nagritira kayo. Napanak mat naginuma. Anya? Apay, agungat ka. Di ka madanagan. Takwartak matinginom ko. Kano pa yan nasusurom taginom? Ito lang. Mababaiyang ka, gininom? Apay, siga lang ayat dakarbangan na nga ginom, Zakayat, ama susurom taginom? Day ko na kuan Marvin. Awan bibang mo kanyak. Takwartak matiin. Inom ko. Arak mo man, Mirason. Nakaunamat man ni Layla agi matang iti arak ngam iti sika, Marvin. Anya? Gimatang manan ti asawak iti arak. Wan, idi kat iparit na alakwan ka. Ngam ita, pati iso kat gumatgatang matang. Saan mo ito nalaklakwan? Ay,
Amangan no gumatang matlang iti sabali nga store no saan ko alakwan. Di na kun paritan amang lako ken kuana, Marvin. Ta isupay met jaganan siyak. Apay, iparit mo nga aginom ni bakat mo? Jak nga rod kayat. Why, amangan no balbalsen na ka. Di na kamot ngamin maanawa. Di tuladen na kan. Anya. Itagay mo pare. Apay kasla na unag ti pampanunutam. Ni bakit ko pare? Ni, apay ni bakit mo? Nasumok na matan ka ginom. Anya? Di na saya at tasaan na kan aparitan nga ginom. Awan ang jak kayat nga balin nga artek ni Layla. Ita pare, amumuntirik na ti maadan iti bartak nga asawa. Anya nga ti aramidak pare. Di bagam kan kwa na asaan mo akayat nga ginom. Awan ka no ti bibiyang ko. Ta kwarta na matiin inom na. Ay, daitaitan pare. Naspakkan. Maburibura nak pare. Nala. Kasaum ana saya ti asawam, pare. Agi dasar kan Layla. Nga bisinak. Diyan ka ba lang tagluto? Napalalwak sa ngamin tinaginom. Mahululawak matan. Nagkuna kami naginom ka. Tangay saan kamat lang ang maanawa nga ginom. Dito ladan kalangan. Tapno patas ta. Saan nga ro na pinta sa kitaan? No babae ti mabartag. Kan? Da kayo nga lalaki. Napintas nga ro da kita mabartak kayo. Basta isardeng mo niya ginom. Sanya kayat. Da kayat. Si Kantupay. Saan ang maanawa? Apay gumangay. Aparitan na nga ginom. Anya ka din ti mapaspasamak iti asawa, Marvin. Nalabsak a makiin-inom ka nagiti babae akakadwa na mula ang agtudtudok iti tabakaw. Tayo na ro ti parikot ko na nang. Jak matan maanawa nga ginom ni Layla. Anya? Iti anya ko maaga po na sumok nanti aginaw. Kung nakmano ka gurgura na no aginom ka. Ita, pati iso aginoman. Tapno patas kami kano na nang. Tangay saan nakmat amanawa nga ginom. No insardeng mo ko mati na ginom, idi sa una ka. Di awan ko maaday taaparikot mo ita. Agbalin samot na namang ginom ti asawak na nang. Sipod na sumok na ti aginom. Binigat mo na mabartag. Ay awanan, Marvin. Karkaraw asaanan nga agsikog ni bakit mauno kastalaang. Tulungan dakman na makisao ka ni Layla na nang. Ay, di nakiramraman dita. Ay aywam kit day ti asawam. Agtulag kayaw nga isardeng yaw nga agpadpada ti panaginom yaw. Anya? Apay, saan mo amay sardang ti aginom iti arak? Kaslasaan nga rod na nang. No kasta, saan met nga raw na sumardeng nga aginom ni Bakamaw? Dayjay lang tinapanunot ko apamuspusan, tapno sumardeng ni Bakamaw nga aginaw. Sige nga rod na nang. Padasag akasaw ti asawak na isardeng min nga agpadpada ti aginom. Rumbang lang. Nagalas akitaan no agpadpada kayo amang inom iti asawam. Itatag, pada ta saan na nakainom. Anta kahit ko pagsaritaan ta, bakit? Anya day na. Talaga, jak kayat nga ginom ka. Iso nga ako mapagtulagan ta. Anya day na. Isardeng kon ti aginom. Basta isardeng mumutan ti aginom. Ad-adan, asaan ka ngagsikog no agininom ka, bakit? Sigurado ka kadi iti day nga ibagbagam? Wen, bakit? Nakasagana kan amang isardeng iti panaginom mo? Wen ko naktumat.
Siguradwam lang, Marvin. Tano subliam ti aginom. Subliak met ti aginom. Ala, ikarit bakit? Saan ako nga ginom? Insardang mingarod kanilayla ti aginom, Mr. Lonely. Ket aging gaita, mangnamnama kami pailaeng, amaadaan kami tumatlaeng iti anak. Kastan ket agyamanak. Ti pagayam mo, Marvin. Agyamanak pagayam Marvin iti daytoy a pakasaritaan. Ala, saan kayo amaawanan iti namnama amaadaan iti anak? Ngem no talaga asaan kayo amaparaburan? Anya nga rod? Aklunan nyo. No pay kasta, saan kuma aday ta ti pakaupayan nyo iti biyag? Kat itultuloy yo ti agkidaw iti kaasi ti Apo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Marvin, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdingeg.